I YouTuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u već jednu epizodu kada ćemo igrati Far Cry 3. Far Cry 3 iz 2011. a danas je još malo 2015. Ne znam, ako sam mislio da snimat ću Far Cry 4. Napišite mi u komentarima ako hoćete da vam pokažem kako skinuti Far Cry 3. Znači, u današnjoj epizodi će da zazivamo kampove i tornjeve. Znači, prvo gdje će da idemo je to će da ovaj tornj ćemo da idemo i na ovaj kamp. Idemo sve kad ja stignem do tornja. I ljudi, sad dok sam putovao, gledajte koje mjesto sam našao, ja volim da istražim. Gledajte, ovdje se gradila brod. Šta je ovo od ovoga? Ovdje neki peškiri. Treba nam skinovi. I evo ljudi, uključili smo ranj. Sad idemo na kamp. A kamp je... imamo dva kampa. Kamp je... I sad idemo prema tom kampu. Ne, kamp je s druge strane. Kao što vidite, gore smo uključili ovu pušku koju držimo u ruci. Smo mi trebali da je kupimo. A ne, potroši par, jako je smijeti. Moram da se penjem, fuck, ljudi, približili smo se, ja nemam municije, to je najgadnije. Ovo nije počelo kao što sam zamislio. Doviđenja. Ti mi kalaš. To. Umrli smo. Konačno smo zauzeli bazu, ali ovaj put smo tiho. To je to bilo za ovu epizodu, vidimo se u sljedećoj. Boss ljudi. God, I never yet have all of my